umthakathi uyakhona ukufaka umeqo. Uloku kudla kancane kancane ukufaka upoison. Uloku kudla kancane kancane uhamba odokotela udla amaphilisi uzitshela ukuthi hayi wena unesifo kanti cha umthakathi ukufaka umeqo ukufaka upoison lento leyazo beyenzile. Utshela ukuthi hayi ngiyafa ikhanda kanti cha umthakathi. So kubalekile ukuthi noma kuthiwa uyawadla amaphilisi yebo wadle kodwa ubuyifune nangwekwezomoya ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho ngoba ngenzeka ukuthi akusisi isifo sakho akusinte odalelwe ukuthi uyohamba ngayo emhlabeni kodwa yenziwe umuntu. Ngenzeka uphathwa amehlo kanti uthakathiwe ukuthi wena phathwa amehlo ukuze ungaboni uloku ugula nje. Angithi kuneminye imisebenzi ongeke uyenze ngoba uphethwe amehlo akafuni impumelelo yakho uyakuvala.